Eshkanaqa kwa eshkwasquitzin junimlasail ch'olejil choqech qajunilo likutan kai sábado huaqibx belipo marzo relichiab 2021. Shakik li shaman, shakik li kakangel likwakiputang likelao bedyal nakarak chiru likutang ain anakwal. O nakakulak li Shabile silal re likutang kain li nakataw sa lishku li San Lucas 15, 1 al 3. Chiri siya nakatikikuchik sa li 11 tok sa li 32. Nakyechiho kain. Alikutang kaan chishhunilep lah titzolto hotep lah ma ke khilok chishkat li Jesus re rabinki. Eblah parisei utep lah tsi Nike chokok nak chischebal. Ain nashkulep lahma ut natsekang rikine chanke. Tohonak li Jesus kishere bikalkoki ruatin ay. Holikwing kikwangkwi biralal. Li tsimbeh kishere lischukwa. Wa ekwe honimah la hunkaplal tento tinsak. Hokanak lichupa behkish hekire bishkun kablal. Inka kilakutang aan. Litzim behkish kachilik aruk wangre utko o sa naktil tenamit. Parkwi kisach chishunil. Jo chish ashpah likutang chimaho maho. Utnak aksat chishunil. Kichal hun nimlakwe eksari tenamit aan. Ut kistiki kwang sa rahpalro. Tokonak, kos okakchik angela kriking hulikwing, kwang sa litenamit aan. Utaan kistakla sa lischot chi idok ak. Naratawish no hobresintilish sa rikin liru liche nekesh usli ak. Aban mani nakeok bayakre. Ut nak akskulung schot, Kiste. Nabale, shmos di chukwa kwangkep shkwa chinum takela. Udlaing oso kwe ahin at okay. Din kwa krik, di shikrik inin chukwa ud do shinjere. Wa, shimako chirulitosha uchakulaan. Ing a chiking ulo, nakting awain agwalal. Hokakim anchik kunak lamos naktinati. Ut kikwaklik ko orik English chukwa. Tokna ahpi wanchak naklish chukwa kiril ut kirek ahunish ni malish raot. Ko osa anil kosh alo chiskush ut kisopro. Ut viralal kisere. Wa Shimako chirul chosa uchakula. Ing a siking kulo nakting kawain akwalas. Apanan lichukwa beh kisyere dismos. Amomak chak chihumpa di chapil a ut titko bomak. Eomak shmat ap chirufruk. Ut eomak shab chirok. Amomak chak liral kwakash chola nimil chius kam siomak cho tsekang ucho ningke Spanak likwalal aim kamenak naskwang uch kwakli kwichik chichotyo Kisach ut tamangcha ut gestikip ningke Yasbeh Wanchak sak aleban sa suthikchak nakinachok ilika ira ilison utishako toko nakishpok humre limose utishpatre aruan limose kishere shkulun la yuitsi utla yukwash kamsiliral kwakash cholanim ilchius Shpanak shtaw kwichik liralal chimakare. Kichal ushkos ili asbeh od ink akirako. Ki el chaklish chukwa
ut kishtikib la jinkilio. Utan kishirelis chupa. Keretal. Chalen shakila chia yokinchik angelak chaku. Ma hunsut min et hunak la chaka. Pula at ma hunkwa akyom hunak inchina chibat. Renak tining ekrah poch benep dikwamil. Abanak skulun la kwalal ain. Disoy sakla kung kaplan inep lakchumet. Shakamsi chokre. Iral kwa kash chola nin ilchius. Kichak okri chukwa behkot kisyere. At kwalal.